Santai mah Tuhan bumikon. Mari kita nomor tubuh asa pertama kita son suang nema purunami di sapiran nami mahamu raja di purunami jadi di kita benasuton sopa kita para tapak suang nema siapa para debut atau gamanullah asa sahutulang mahita kita para debut atau gamanullah lumobi mas siapa para debut si raja luan nang raja dong sabar berjahitan sahutulang mahita operasi duri nang dihamu raja dong sahutan nami asa sahutulang kita suang songone manang raja di pariban nami nama anak boromani sahutulang kita raja di pariban lumobi mah hula-hula nami damana nasian tinggi raja disambung nami mah raja nami suang songone nang tulang nami si hopping kona tulang si hopping doho kona nyari shopping disambung nami mah raja nami doho hula-hula nami tulang robot Ima seragi dohot purba si gemondrong. Nah di siamun nami mah raja. Jadi oke. Ala nunggah gora panggo pecubu di tanah kamarangji. Ala di hari manuang bonang subuton di udonon bangsan sadarion. Postrohan nami dirokna dua-dua. Molo sak duduk dobonana sak duduk donang ngaratingna. Molo marulaon hahana anggina mana paturehon molo marulaon anggina hahana mana paturehon jadi opo pasatame ma tuhamu hahaduli nami marjulu mau pasatame tupo parindo punta jora tuba asahamu ma hahaduli napasahaton tu hahaduli nami ima anggiruli muna lasahamu ma nang para kokon sahatu gijak. Jadi sohani mahata sian hami sian bonang suhuton siapa para duputa detutala atau pasahat tani ma tuhamo hahaduri nami jora tuba dan sope pinopari duputa jora tuba gak bisa lahor semasa sida jadi wala tema tutu dihamu angin dinami pinaparin buka dan juga ilo tutu tikosna walahan na marudaon angin nama nagabibas na guna sebalik nape sawani ma walahan na marudaon hana nagabibas na guna arok kata ni natuwa na padok tidak bulu-bulu ni nakabulu siyan hamu ma tutu pinaparin buka juara tuba datu kala nagabibas na bulun di pasat tabu tuhami hangi muna nagari maduturi ope udalo hami mon atau tinggal sok ni mana di tapi no pernah buka raja jolma ya nang putra raja jolma walu raja bulana bagi raja namoraluan barita julu so di baragas raja dabeangan suku sigolang si raja nawalu au nama katayon ngayang tapi no pernah putra nomor tulu imana moraluan wah suku ku apu tua haha ginami na pitunay puasa dah tamah kita dari jadi alam kesadaran tahap sapiro perlu buka raja jolma pasatan mo to gidoli benane gak bisa orang sana sida ubatakukan mo siya atau pino perlu buka to kamanulang pinasamo perlu atau tu buka pino perlu buka raja lapasang namula doon na sida pasatan mo set puno perlu buka kode limang gawe jala horas jadi alam no gawe jala horas bukan aku kan mo siya atau puno perlu buka si raja luan asa tuturi hamu hami haduli pinasama perjulu puno perlu buka siahan ima naibaho siotang baktara nabeda sihite jadi ala nong gak bisa horas di nasida jadi pasatan mo se Tuhan namin ng kasabada petitan gak bisa horas mahaluli
Jadi song-song ini manang dihamura jadi hutan nami. Aro kata nama tua nama dok tinaik dulu tinaik lador menguduk kotana. Sisa anak sada buru kita raja nami raja nongos sauta tuh pinungan asna simargata. Jadi puasa kami mikot tua muna. Mulai tema di kamu muna hasuhuton kamu biar kamu sana kami dong sahutan molo kami siya dong sahutan molo ngauli di kamu nang uli matong di kami coba di kami Kami raja nongos sauta. Jadi soalnya mah nang di kamu budak kamu se kamu sarut nah orang nih hula-hula nami. Aro kata nama tua nama dok bunuh satu kali dua cari. Kamu dulu raja nami naga bantu Jangan nama ngajar-ngajar kami. Puasa kami yon pangkajalan berjulu tuh hula-hula nami damani asa untuk kamu kami raja nami. Iya, mau lihat mak. Jadi mau siap kami hula-hula damani. Mau masara pakta yang mau dorong dengan tubuh nami. Kamu marga damani kami siang hula-hula damani. Lalas soal nami. Lagi mah hatane soal siang bulan nami hula-hula robot do saragi. Sadama katanami. Mau lihat mak amak boro. Alang dengan hal patah yang hula-hula nami damani. Puasa mah musai tulang nami pernah tulang benar nyari shopping. Asa baik kamu harus benar raja nami. Betul aja kenamang baru. Mau lihat di mana kamu awang ngomong berbagai tulang boleh dari situ. Mau kami tulang shopping boleh tulang shopping dong boleh nyari shopping. Situ luping uli do kami tulang ni pergelangan. Jadi macam kami boleh tulang dong boleh nyari shopping. Boleh ada. Jadi guru nami, mang nahela nami, di sepiang nami mamu, asadong sikap pamula suruh nami, guru nami, mang nasulat dari guru nami. Jadi semua di mana raja nami, kalau kami dengar pasien kita pasatan matu aku raja nami. jadi mau lihat pak dia mau sama guru nami warga Banulang alah boleh ditongpar gugur kamu alah kamu masih kita dulu dia kadang aku tamu semua ini musik bahwa dia kah hula-hula kami betong do semua ini dilihat kamu di waktu satu dia aja jadi mau lihat pak di Silau Raja naubati mau lemar mau lepas Angki na marudaw pa nama naga beba ni Roy mana na puli. Yon ba pas do di Margamanik pa bona suhut di son. Alitong do sukuro. Mono dia ka na makatay ako pa idusu na tetap do dia ka sabi na pati manang dihangana. Mono na makatay warna ba na makatay boy madongin. Alay i-contrapack Marcia Joaquin. Aro ka tani na batura mandokon manduga sulubolo rin na manduga manopinong. Molo hakana ba na kasukuton bantuan kinaman ng gabi pa na po. Yawan man sisukuran marsilang kita mahita di akan nawadong tubo margaman manang pe si Laura jamalaw manik barita gurne. Nang sumani di hana iya damani saru pa do wah ko damani ka pamani uro. Ayo damani. Iya man ka damani. Jujur. Jadi ase makatay hita sukumalubi na siyam na John marga damani si mahita na ako mabalosig sa hap ni perburot ako ni bersapa di jalan oras pa iya mulai yan na atas sukuma di jalan hanap dito sa angap di hamu hahani damani kon wala perlu parjul. Iya, mau lihat apa di kita seluruhnya. Jadi bolos siap kami hahamuna malau situ lo pinoli situ lo pinadingkan bang. Kamu mana dikendingkan nih? Mau lihat apa? Oh, hahani nasi kopi semati. Oke, nak kinain damanik dong ha. Das mamu se oh kabarida. Ini betul. Gak bicara horas pak. Burning.
Oh. Iya. Sebetulnya saya marga Malau. Alaya rasa lengkap sudah berita peparan Silau Raja ama utusan Cendana Bandara. Setabi di lulan natorok ima peparan ni kita Silau Raja. Aku Malau na arong isnen patol tapi nauli omang itu paling ujung rumah. Jadi dia paradoli noaing rohita mangarupi mangurut kamar kamadulang na aro di Kabupaten Lisera kautakan Tumpakam. Roro kamu siang luat na daw lima sisada anak sisada buru hitangnya. Yang habis anak barida siapa paran Silau Raja. Tabdokmu do tabdokku, padokmu do padokku. Gabe jala horas. Horas jala gabe. Gabe patuto apa rasa dulu. Upasata mo si di Agi Gurning. Gabe jala horas. Oke Pak, boleh itu Pak. Pasakapan hanabi pa nasyam tentu nami atapi sebatuan nami si Marmata karena disihol marbuan niya nami apakon ni buru nami dyan marga Manulang tentu baik nasyam lebih pada ako kaji. Ya, dari itu bah bayi nasyam makila nami. Jadi bermai bukan kita nama sanina saragi si Marmata. Adok kata nama katahon isuan lasina ihuta karyangan singis kita sada nama sanina sada kita bani panriahan. Adanya kita nama sanina saragi sondulak kita disontar lumubik kubani paparannya putta kahadulang gidoli paparannya putta si raja ne ambaton asa disomita maratapak kahaduli ang gidoli imana mga lusi mana mga dobi jauh-jauh nyamang beruta rajai marga damani. Jadi terima kasih mga kubani nasyam makila nami hanami sada parbalos mahanami aimat tondong jabu si Marmata tondong pamupus sumbayak songonai humani agi tondong di tondong purba sapar balus manami ijon dongma sisir kanami ijon anggo dongma dostrian nasyam pakon di makela ni nasyam marga Manulang hanami pe si banolobi ma kanami bani malas nirta ay mahatau ben nami dari itu Pak. Ya terima kasih teman-teman tulang ipaneskan nami Oma ijaruhan nami sangat dia mo muna tulang nami si Doro. Gabi na jala horas di amang guru nami anggo kami buwan na tulang muna do muna nere muna lumubin na sa mga nere para sa gilig kinatin terlebih kumparan niyo pura dal sepang si tandang si Doro malihuro do kalingi nauli na dengan lima mereka ngomong baru hanya alahita do inanaka mulubuin ang Panginoon ikan sepat ikan bagus alat tabu lebih ikan lele lebih cepat lebih bagus mulubuin unang ngertele-tele tersandir Panginoon Iya. Ipaneskan nami Oma kubani tontong na poso si Marmata on si Damani. Tapi jala oras pada sa nami Oma tondong do Omay hubani di hula-hula nami si Tio na siyan siya bata. Ay ba? Tapi jala oras ba? Iya. Basta nga pa namin Oma nagirong nga tanin naman juga makadahon madokon Marboras yung tinjungkay na toho diya diulan mo lutungahan naman sa litong ataman ni Huta tatak doon natuto ni Huta na nagabiban kunukuran doon panjaruan din kepadakot. Anani, ijaruhan namin pandapot diha mo natuto ni Huta na parjuro na siyan Rajong Rawa. Jadi mau lihat melihat sehutan siap kami dengan sahutan muna na siya Tajong Marawa. Tuwa sebutin ako si dia na muli imata pareha. Gabi jala horas masya kami dengan sahutan. Gabi natuto ni Huta. Ada mardua Huta. Panginoon namin sa sangap biya mo STM manang pe natuto ni Huta na siyan Tigaras, siyan Palong. Ay ba? Gabi jala horas pa. Iya, mau lihat ba? Hindi na ba inaruhan ko ang di Panjaron ang kapadal. So kanima abang buru Manulang. Murabi nung nga itong supe mar sirikitan diyan pa si Jawad dia ka parhuturan mo na din. Jadi wah nga po pagkakon nami kanon na mo. Grabe ang buru.
Sunod, saan mo? O ito, muli ada matuto di ang mamang baru manulang. Butuh kami sa manawra ko nakit pabauto ko si Malu si Bodara na si Boto hunduhon. Namak katay mga duduhita. Dong sidong man si pangaron ni Rodok na batu na perdulong ibu kita mitong buhi marulong sidong man si pangaron na pura mamanggopi. Las di ko ro mangguruk ko di son iba na pura tier. Di 2 Agustus pinggan nahot di hudulan na Marisio dot boras siliburi. Nas sumonido dot dia ka tanggo-tanggo nagura. Ang iya matuto mulai sisa dari on. Naong di pajabuha mo di guru ni Dabanik gabi parumay mura dia matututang ko dia kapartuturot siya no tutuloy nyari do sa kumido mo siya doon miyak-miyak agiat miyak ma do pasarya dia muna tardumuti ma di pengantin sinakin di boru dohot di hela gibay ka mo siya di son boraspir sa sumanero ko na matuwa pilpin na pagtubog doon sa pasalongan. Pero matututur di mo na perburunan pada berulang sa juru-juru pada bertemu dia apa ngomong. Las bisondo na pura tiar, na pura sinata-rata lomon ni rohani amataraja songoni hasuruan ni rata-rata. Asaru ko nang batu tu songoni ro kana batua. Asa de besenderi pining sinakura di bibir madina di tororo tabuna. Sebagai rumah ini mau dihabi ut matong si baja gerakku. Iba hatana amang buru lasu ujalo hami mon alay. Dia manuain Indonesia dia kasih pangaroni tak kasih memang rapat tuh kita mengudur hon nakini anak dot buru di hurjai lah majalo pasu-pasu paru mata kau nasida nas pasti pangaron kita bisa nak kita so di pasal tamu tuh kami ini masih pangaron nomor miat sepang nomor atur dia begitu pasarnya muna atur dohot dia kapar mudu dia musa dulu ada ina pinasamon pinggir pasu nah di huduran dia manakan na dia unok na dia mengatakan alas dia masih dok namang buru takas ma amang buru korbobo gabi matutugal horas tu pakon na makta na barko di bata di namar puhui ta dulu di pengalaman kita di lagi tiap sebagai di dua pengatarannya lah pengataran buru dari sepongkok pangisina kudu kita dulu lagi tiar ma panggabian pakorasa kita sanggup ada orang suhalu si hami raja nami sukuni raja di nangwas pangarok kita nak tening raja nami maka usupun na susah di asa pahur nas betok dan saudara dari tubuhi siapa tidak pada ini tong jalan si pada aku ini asal honok masuk katanya nama dua tahu pula ada hutan naik bahu turun sanggul hutan ini sila yang orang semua raja yang mengaton sok semua di mana kami berhubungan nama kalian di nama lu kumaraja itu tadi waktu kita buat dia lak-lak na dia unok na dia hata najala dia di dokna dia lak-lak najala unok na hata najala di dokna bangga dia apa orang satu raja ni ulah-ulah mau lihat itu tua bang baru las kami pe di hula-hula murah di panggabian perhorasan dona hulu saja angkia mak kita saduhun na nomor pungon dapat kita manjang ke panggabian perhorasan nah ada ya dong hata ni nama tua pak dokter tangkasin na purba tu pangkas sejuak kola hata kasih dia tutu nama duma alaya satu pangkasnya nagabi pamoro ya si takas na mangguruko tangkas dulu konomu iba di panggabian perhorasan nah berarti mak sian habib mau lihat tema raja nabi asa ador tuh lusia habis takas na di nang di pasar raja nak kini tuhani ida las ida sepelo las madaging nami kok mapas pasun tuhata dalam nami deke seluruh asa sobu dulu kami tuh sobu tutuan mengalui ngurus dengan tuari deke namoko nama hani tutu mengaton deke la pasar mulai deke si ciu nama buat tahun nami ciu na pasarnya di hari deke saat mapanggabi apa orason di hari kapal gede mamula asal doon masong kata ni na dua ulus na dinaw burung na baho pinahir bang ni burung tisiliang oras mahami paburung na mangaton pugada na matong dihabong ula-ula namin na mga liyan di na malpanakasi matuturo rajay dia laklak na dia ulok na dia sitakas na jala dia dok na di narajay dia sitakas na jala sidok na raja nami di nariyareng salpu di nang rohami tubagas muna songon matubusaw nama ngalapari di area lawan salbu jalan lumata kasih tambah sebuah bukan di sira jalani jalan itu nak kain nggak tahu dulu tuh bagas joron itu hatta majal pas pada matahari film jat bagas joron itu hatta gimana anak kota asal dia tutup nagabe rumah tangga na bahagia nasida rumah tangga si turun jalan rumah tangga na bahagia lagi dahulu jadi raja nabi lo susok mahami lo pasahat tuh adat lagu matuhamu raja nabi raja di bulan itu sangat kecewa. Mau lihat ya pak, abang buru las disomap pasang atau mula dia ke adat nagum
Tarasong kilo na ako si Ibayno niya manggulko. Iya na los pasaton namin Raja Nami Sir Rabu Pinungu jalan na manggo kinahuranggo na mahami Raja Nami. Mau lihat naman dito, iba ni na siya si Bantuan namin. Tiyak do kita, iba ni minggu-minggu na lewat marbuali pasal sinamon ni panagoran na siya. Rabu Pinungu do, nabuhay iba sa dia. Jadi lang pala dia kung pangindaw sa apa na siya, bahwa na setuju na siya sa ay pertandingan ni panagoran na siya boy ba ay ba? Iya. Terima kasih Bang. Jadi mau lihat naman dito Mang Bro. Kaya pa sa kanila kumi dito nalako pa sa atin nago. Kasingkat waktu mo sa higa. Lako manggo kinahuranggo naman. Moro sa manido abang buruko las baru hadisi. Alay bayan man jo. Abang buru pa sa atin tepak ni abang go kinahuranggo ki apang tay. Dia mo guru nami sa pasata mo. Tulong juga na mga Raja Nami. Na manggo kinahuranggo. Oh tulong juga na yan eh. Ay na pas doon abang buru. Molo huwag pa buwa Raja alay. Mas itu isiru-siru aku mangitong na nawan ko. Oh, wala namin. Bat. Iya do, mangido kacang. Yan ang sarap pag-urburi naman yata sa namin Raja Nami. Kung pang-awal. Na dia. Sino? Ha? Kung pang-awal. Na dia lang sakto pasata. Oke. Jadi manggo gitu 7 juta na ita mong so di ba nang nasuliya kinamamereng na mong buruan buto do tar komputer do lapos sa luna rin nakis sa nga mate arus tokin manataw sa alang komputer etong joke bos. Iya, mau lihat yang itu abang buru, tikos ke, manggo ki nahuranggo manggo ni doengo. Jadi semua ni dia mau orang tua ni pengantinon, di selilingon, memang dulu kamu mengurus-urus di dia ka, dan aku mulai sian na memet bersikola saat musik isa daryon nga pagkaluarga. Jadi banyo man ang manggoki sinamo na o pahamo ma lasbay kamo ma to nauli nadikan. Ya paham ba karo ni terus ko magaruban apa oras na yun. Ano? Jadi sama ni ba abang buruko aku pasahabi hutohonan na alaya sa to gur dia kan pasu-pasu ini Sa ko nila rin ba? Ano yung nagbuta mo sinay? lagi polong sini Ay, no. Bapak hujan tuh mas oke boleh ada itu bapak buru aku jalo kami na lasawan namin pagjalo na ba ang gokin na urang gok sinabak ni guru namin sa dukonong matutusong meron ko ni nabadua sabi na nga si Hoping na dulon tarabong ito sang karapon tulong sa tuwi sila prapi na muna gabi na niula muna muna itong kamu pagawi hato pa na ipangkat mo itong pagmula manaw pa mo itong kamu pertiga-tiga mga umatong na para tiga-tiga atong sa isul mo sa ibon tayo tiga sinong nga di pa sa hata mo na magkukisin amot to marga daman ang isod sige din mahitaw pangulo sa luna ut matong kay na rasa Mati ko Raja Nami. abang bulko si Suwido na natahatay aranong sa do di sinamot to panadayon ni marate. Jadi kesono Raja Nami. Alang kami rin waktu kesono aku 22 Jun. Iya. Oh suina ko no pajak. Oh no. Goray Raja man. Iya, baik kamu ba na perjudo tong do to pun nasi uma. Mana su? Iya, jangan. Baru tuh abang tua sini kita banding. Ah, pasata mo dia bahasa si Raja Nami. Nakit majalan sabar ya abang tua sini. Ini dong, nih. Oke. Baru tuh abang udah nah. Bahasa si Raja Nami. Ya.
Coba Magdana. Oke. Baru tuh Iboto nama Namhot. Iboto. Pak Gabriel. Langsung ini mo si tuh Iboto na nasuhot. Berjanji wala ko pa sekolah orang na doon tunay. Terbasa dah mo betaho. Ada. Wag sekolah na ipas ito. Iya. Baru tuh panggatin tuh opong mah opong na opong edu jadi nakin na masuk jadi rodeo pasar ntar motor iya pasar opong na tiba di depan baru mulai saja bumademe kita tuh pariban nama pariban ni parumem wah langsung sidu hari petunin nong kita kalau lewat terus si 20 stop dan boy bin kamu. Pariban. Oh. Pariban apa sah? Tuh pariban naik. Bisa dong sih. Oh. Kalau hal pasal tahu nano. Oke, nak usia kasih ya, itu ini. Oh no. Oke. Sektor unang tinggal deh. Baru tuh pariban nih. Si batuan yang namon. Ala kompe mak obat naik. Alay, saya mau tuh pak ini sini apa? Walu manuanya. Kabur si Marmana, oke? Iya. Baru tuh parorok nama. Parorok. Usung ko nakin 10 pintu di dokter nakin parorok pa. Habis na marorok ko. Kaya sabi na tadi na. Tuh parorok na apara na buru na. Tapi di Jakarta sih kita buru na. Iyo baru ro nakin na bersoketi. Baru tuh kita nakin sa. Bin. Oke. Pabuha mo na napong. Jalan aku. Dia. Baru tuh naburu nama juga pak. Yang 10. Naburu nama juga. Opong anak baru jago. Kebetulan ada berhalangan nih keluar mata ikan berbicara. Satu saya. Saya kan. Satu saya. Kan dua dulu kan. Saya. Saya berbeda. Mulai soal ini pasal tahu maju. Tu si bantuan kami. Mohon tentu kami mati dulu di siang. Tapi tokoh kami perlu diberi sehari. Tentu si bantuan kami seberapa? 62. Iya. Ubane tulang nih inangok ko ma purba. Robot ini. Betul. Iya, ubane tulang subaya mah. Tulang Sumbawa. Tulang subaya. Sumbawa. Berobat. Iya. Bona tulang Sidauro. Bona tulang Sidauro. Bona nyari si tanggang. Sablon. Persatan mah. 10 saya dulu bete. Bona nyari si tanggang. Enggak, baru. Udah na poso. Seberapa? Ada makira pekas dari tangan katanya. Iya, udah na poso seberapa. Pada su nama dong tubuh agen obat ay pagin ako.Udi lohon tentu sanina na doang utang lebih sama masangkot. Orang atus diang dia nanti babi. Ini, nah tapi udah sasak tulang. Sudah hutakku tapi dauli paling ujung rumah kita. Jadi di hamu pemurun kami manulang, arah kami bobo di song orang tiga kita. Ada ngomong, sedang apa kamu tuh kami? Nah arong di hutau. Lain di Pematang Siantar dan Tanjung Berawal, khusus kecamatan Pagamnya, Pakam Kota. Soalnya ini mah, saat ini hatak kutu kamu. Bulan tema aja, beri. Iya, series koran si Laura Jaya baru pasal tamu pak di ruangan tubuh beliau nasian 300. Bakdo senior, bakdo nasi kenyang. Ini nasi doang bagi bagian. Jadi. Ya, bahak bajawan.
Dua. Ayo. Anong do? Anong pakai? Orang masih kamera. Udah. Baru. Pon demanik. Barita ba? Barita na siya 3. Ya. Iya. Baru gurning. Gurning isi na ba? Mana na barita mana na manik? No. Oh, dia. Pasang. Dugi mo saya. Aduh, raja nang. Dua pada dua naik nanti. Oh, sering belum tahu. Saya pakai tina kau dah anu raja ini. Rom sih. Mereka betul si Pasar Ibu. Iya, itu dia. Hado di Pasar Ibu. Aduh, 5.000. Nasi akutan. Mas Samuel lagi di sini. Oh, udah titip orang. Oke. Jadi so ni mak anak dong do. Pakai, ha? Alay kay pada masa tu sih, dong do. Anak ni jauh nak dia ka sari katutai. Dua daerah nomor. Sari katutai nasihat. Tanjung Rawas ada. Sari katutai nasihat 3 rasana. Jadi dua daerah nomor. Sari katutai nasihat Tanjung Rawas berjulu. Berjulu satu merawat. Sana. Sana lihat. Dia. Mari. Iya, sari katutai siap 3. Oke, masih terus. Madi aru huruf kan ya. Ay, baik kau baca mangurun, una baca pun, baca pun. Oh, deh. Aduh, ada nih. Oh, Bartong ko itu nung kanaya hati pa. Bartamiang. Kung pangulan ni Huria, masuk nak kiba dulu. Pangulan Huria GKP dalam Medan. Tempat khusus. Baru pangulan ni Huria nasi yang Tanjung Merawat. Pangulan Huria GKPS. Di sini Huria ni. Ano to? Tanjung Merawat. GKPS. Oke. Terus dulu natin. Oh, pemerintah setempat tapi. Pemerintah setempat siya Tanjung Merawat. Pemerintah setempat. Oh, nanti juga berpasangan. Asa tinggi na kinagi bisa. Apa pemerintah setempat? Oh, Korea iso na kinate. Lunga. Nanti Korea Tanjung Merawat lunga. Oh, pemerintah setempat. Bisa Lunga. Nah di Hutom baru siya Tanjung Merawat. Tanjung Merawat masalah. Masalah to. Itu yang di Hutom mah. Ini mo di di Hutom. Kira ina mana? Mura dong nga non dia tanah kurang. Jaro mo siya. Asa sama nang asal di musik tahu. Musik. Oh, ini musik deh. Salah soal. Hidup tuh. Nah, jual musik iba dulu, musik iba dulu ya. Musik. Ah, pakai baik aja namanya. Super musik tapi dia lah buru na buru na ko ba si tenang ko sa usi para sa to para sama si na to sa enggak nak sama na mo. Oh, itu kami tuh. Oke, Pak. Dan terus sama na tangatai. Pakai 600 pasata mo. Tuh, amat deh. Pulang. Oke, masa saya selalu sih mana pasata memang jauh udah nawe teh. Jadi beri nasihat tetap nabi berpata. Ya, kita paham seperti itu sah. Ya, dari dua mak ini siya makila nami. Ijon das papan orang kubin nami tenay. Jadi abang guru Raja Manula. Enggak ada itu lah. Toho nak idingani iya ditulang di baromemnu wala suhinya panglobenong sa. Enggak ada itu lah. Alayon ikan sepat ikan gabus nak wala sada dujo. Alay nak wala bimar nasing-nasing biabaw. Dengi parjol pasat tamu majo. Di paparan ni Opu Mustar. Patata mo. Baik.
Iya. Bawa boleh turun pasal kami, kamu magbagi tulang. Satabi non gabi masyahat kami lama-lama lagi. Dungi pasahap bagus saya itu tulang na ima paparan yung pusuli. Nah, berkata. Dia mana sih? Baru itu tulang na saya ima paparan ni Opus Sarton. Opus Sarton. Oh baru tu opung ama tu tulang na siap paparan ni Opu Christine. Opat. Tu tulang na siap paparan ni Opu Robert. 5. Tu tulang na siap paparan ni Opu Anto. 6. Tu tulang na paparan ni Opu Christopher. 7. Tu tulang na paparan ni Opu Jeffrey. 9. Yang durasi dengan. Iya. Dangi baru mau se tu iboto nami na buru nami. Ima tu paparan ni Opu Dirga. Dia mana sih dari Budi. Iya. Iya. Nabasa puluhan ima tu paparan ni Opu Divi. Na buru nami to. Dia mana sih dari jalan. Jadi Divi. Jadi 10 nanti rajanya Bang Buru. pakai tidak mau lalang. Iya, jadi hubani kita galupan terlebih kuai nasam iboto nami, buru nami, panagolan nami. Alani dong masunais kesepakatan nami, kesepakatan tak. Holi, lumpe holi bika nami ay mahumbani parsanggoman atak pe kumbani tema pangguhini. Maulia dema rajanya Mangguru, duga sahat nata tatai pasat tamu mak parsanggoman nai. Silo putih macam kami, maulia dema galbi magom lauras. Pakai.